ngaharage arahetagirirwa hanyuma hanyuma nagushikirwa mkundu bashema macani mwintera masha uyaje agatambuka esi nagimuga y'imyumbati n'umuntu n'umbati sinajye namba byose bisumugana y'abindi ubu waratambiye kurya kuva kwa gatanu shikino bisasura n'umuntu ndabuja mubana ngwana ngite mu amashashi nake gashanje bikatazi ekange kanumya gatari fisi nibyo bipamita nibyo bikasigalwa bibi byo mahubibika ubya mutwaro kwiriye rungu yego kwije kwamba bikweze n'amantani binini ijana 180 ariko byose byambere ubusa kwa gatanu kwe muhira nasubiye kujya kusirira byitwiza naje ndibisa konje kwa muganga ashobora byose Amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Tunashukuru Imana kwa ajili ya mafuta hata kuishi kacheni kunachenda mtongo wa shule Imana kitongo kana sasa matonga bila kulimira biharaje na kulimira Bosa matongo nani chime abakatsa matongo muzana mafuta tuyasenge usiku umuntu yisiga mafuta Ndashimira Imana y'umukozi w'Imana imuhe mavuta. Amen. Baraki. Nukuri hari Imana. Amen. Yenda afise umwana w'imyaka 10. Twaraje ngaha dimanche amwe yakiri imbuto turashika muhira nilendi ari narakeneye cya desameye ariko ataronka inusu namwe yaravuga ngo mama uzambuto nakira ndatamwe kuronka unaanza pata magari rego mu izina rya Yesu uraronse hanyuma uyo kuwenere kwa mbere mwana atatangura guhinduka arazirana ko afungura kwa kabiri arazirana ko afungura mwijoro umunsi ngo tujyanye ndikanga mu rumenga ntahemba neza ndagenda kumukora ntangutse cyane mu nyuma cyangwa arahema ariko mu nyuma tugumuka umwana birana kwaje nanjye umutima urasiba turaremba twese tutagwaye ariko Imana ihabwa icubahiro yaciye rungi ku mukozi w'Imana aratasinziriye mwereka ngo umwana yapfuye ngo ndimo ndarira ngo namenye amaze kuva yaheze wa mwana ndimo ndarira hanyuma umukozi w'Imana Imana kimubwira ati zindi ugenda umusenge urya mwana akamwake kuko si ibihe by'Imana si ubugombe bw'Imana ataraza turamusengera ubu yarakize dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nashimira Imana cyane kubyo yankoreye nari nemeye igikorwa kujyanye no gusakara hajya ahantu kandi ntawe nari nzi amahera ariko ndashimira Imana kuba narose icyo gikorwa Imana ibahezagire. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ndabarambije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndashimira Imana yo munsi mwaduhaye imbuto jewe kubera hari umurozi yahura akunda kuntera mu ijoro narazishize aho ndyama rero uwo murozi yakunda kuza saa sita y'ijoro rero ndashimira Imana ko uwo munsi yagombye kuniga ndamunesha au nom de Jésus Christ. Amen. Mumpere Imana amashi. Amen. Ndashimira Imana jewe murambabara namwe mbaza nti jewe umukozi w'Imana akwiye kudushingira intahe ukuntu yaronse ihishurirwa ryo gusengera abantu kuko je nari maze imyaka myinshi by'ukuri reka ndabivuge musaza wanje dufise umwe ntitwavugana ntitwashobora kujana ku rubanza ntitwashobora kuyaga unamuvugishije atatangura kukurandagura ukibuza ati uyu muntu ni biki ariko shima Imana mumpere Imana amashi. Amen. Twarajanye ku rubanza ejo hanyuma ku munsi wa gatatu hari service namusabye arayinkorera kuva mbaho
yari bayijyambere ankorera serivisi mu mpera Imana amashi. Rero shimwa ibitangaza bitandukanye nagiye mbona n'ibindi niteze mu mpera Imana amashi nandone. Amen. Dukomera amashi umwami Yesu. Ibyo bintu biva mu gusenga. Haleluya. Amen. Imana bitangaza nabonye cy'umuntu. Sinagiruka ari kumyumbati nta peti nari ifise ariko ubu ndabuze. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Wakuweka yari yaragucitse. Haleluya shingiro ry'Imana. Amen. Ndashima Imana bitangaza yarayinkoreye. Yewe by'ukuri narifise imvune narigendanye imyaka 9 naronkeye mu kibuga cy'umupira maze kuvaho nywereye umunyu narakize n'umutwe warugize igihe umeneka urakira by'ukuri izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Nimvune abavunitse mu